Pozdrav! Evo mene sa dugo obećavanim videima. Krenut ću sa odgovaranjem na pitanja koja najčešće dobivam u inbox. Nedavno mi se javio jedan dečko koji je rekao da je skinuo određeni broj kilograma, ali da zadnjih 2-3 mjeseca stagnira, a ima još nekih 10 kila za skinuti. Kad smo ušli u komunikaciju, rekao je da trenutno i kako je postigao taj gubitak je sa 3 treninga dnevno i sa deficitom. Ono što je problem i što se desilo je da ono što je nekad bilo kod njega deficit, to je trenutno postalo održavanje. To znači da deficit s kojim je krenuo na početku plus ova aktivnost od ta 3 treninga, njemu su sada održavanje. Ono što je potrebno je da ili poveća još aktivnost ili da smanje unos kalorija. Ima jedan problem, a to je da ukoliko krenemo preagresivno, odnosno ako ispucamo svo svoje oruđe odmah na početku, znači veliku količinu aktivnosti i veliki deficit, kad dođemo u trenutak da dotaknemo plato, odnosno da taj naš veliki deficit postane održavanje, tu imamo lagani problem za napredak. Teško je, znači, na ta 3 njegova treninga dodati još jedan, znači jednostavno ne bi imalo smisla i vremenski je nemoguće, i povećavati još veći deficit. Ono što je bitno, da kad ulazite u bilo kakav proces skidanja kilograma, da jednostavno se malo bolje pozabavite brojkama, odnosno pozabavite se brojkama koja je količina kalorija koja vam je trenutno potrebna i koja aktivnost održava tu vašu trenutnu težinu. Kad definirate to, onda krenite sa laganim deficitom i laganim povećanjem aktivnosti. Znači, nemojte odmah početi trčati maratone. Krenite 10 minuta, pa onda povećavajte. Kako krećete sa cijelim procesom, tijelo će naravno pokušati se prilagoditi tom nedostatku energije. Njegova reakcija na to su metaboličke adaptacije, negativne metaboličke adaptacije. Znači, one su generalno razlog i uzrok zašto nakon određenog perioda dolazi do platoa. To je nešto što znamo da postoji, to je nešto što trebamo očekivati i na taj način pristupiti cijelom procesu. Zato ja kad radim, onda definitivno volim jako brojke. Naravno, nikad brojke ne odgovaraju u realnom stanju, ali imamo nešto za što se možemo uhvatiti. O tim negativnim metaboličkim adaptacijama pričat ću u narednim videima. Ono što sam samo htjela reći, da kad krećete u skidanje kilograma, nemojte krenuti preagresivno, znači s preagresivnim deficitom, i nemojte krenuti s previše aktivnosti. Jer jednostavno doći će trenutak kad nećete moći niti skidati više kalorija, niti ćete moći raditi veći deficit po pitanju unosa, odnosno restrikcije, niti ćete moći povećavati više aktivnost, jer ne možete po cijeli dan trenirati. A druga stvar, recimo kod ovog dečka isto bio problem što uopće nije ukomponirao trening snage. Ono što je isto bitno, da kad krećete u bilo kakav proces, da ubacite trening snage. On nam tu nije bitan kao potrošnja energije, on nam je tu da nam pomogne očuvati što veću količinu postojeće bezmasne mase i mišićne mase, odnosno znači i postojećih mišića. Tako da, kažem, svaki proces skidanja kilograma treba biti isplaniran, pametno isplaniran, isprogramiran, kako bi sve izazove na putu i sve probleme koje nas očekuju mogli dočekati spremni i adekvatno reagirati. Nadam se da vam je video bio koristan. Nastavite sa upitima u inbox kako bi mogla što češće i što više vam davati informacija. Pozdrav!